Nikah estona ke Khalil Yasin saya harus tormator. Cuma karena cepon munceng ampun lebih setahun, keleresan pah salah jadwal, tertulis 2000 petolekor. Akhirnya pas ke Khalil nelpon dan gula, kangkui hadir dek ke tempat Kak Dinto. Malam telepon sareng badan kaula ke Khalil cepon badai Pasuruan. Ternyata mau lanjut ke Probolinggo. Tak aktif nomor tuan rumah bi gula yarap mak pola bisa hadir dak Kak Dinto. Ternyata tak bisa juga jadwal cepon mangken bade lu gulu oneng lu gulu panjenengan lu gulu ni kay sumenep dadi ke Khalil nyampai yakin on sapora dak kajunan langkong-langkong panitia keng manter teka hajat tahun datang iki engki sanajan bani ke Khalil sapora na engki ke dingaki teka sakeje bisa mangken ni kay shooting lagu sareng panjenengan langsung olati duet gagal ke Haji Khalil Yasin dan Kiai Wahyudi Effendi. Duet gagal. Jangan lupa tonton di YouTube-nya Nurin Production. Kan ribarin mekasan kan kiridu dari Valen kan. Valen kan reng buki. Po reng soki, bani reng soki. Ten Valen tak soki. Da ada aku depak ke Jakarta. Pah juara 2 aku, pah juara lomba DA7 da Akademi 1 7. Insya Allah ku tak apa miliaran bagi Bu Risma orang bucur teng Pontianak asli nah keng araka kebucur alake kebucur langsung ipa umroh Valen ben pasir nyaman ku tak tahu kapiro ben milai ku ya Allah keng muni mekasan bunga ambian reng mekasan gula reng sampang sake ateh. Sebelum Valen viral juara 2 Kak, sebelum penentuan juara, ku tak pas mulai dari bun bereen mature seput hakim Pak Kabupaten. Mon Bengkalan ibri reng soca nyaman ande KDI. Masuk Indonesia lakar nyaman suara. Sampang patek sebut langsung loncat ke Mekasan. Loncat de kesere nyaman de ke Valen. Aku ya genteng je suaran Valen lakar juara 2. Encan gule sampang tangkui sebut apa loncat ke Sumenep ibri Irwan aduh pangeran bah sampang dibudi sebut kia sampang juga penyanyi top juga punya penyanyi top siapakah dia Dulo Sampang baik beri nyanyian pancan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sadatina al-alawiyyin, para habaib, juganan para masyayikh, langkong-langkong dak keajunan salana semulja Kiai Haji Muhib Sahih, ajunan Kiai Al-Haj Syamsul Arifin, ajunan Kiai Haji Abu Bakar Mujib, ajunan Kiai Haji Mausul Mujib, ajunan Kiai Abdul Thabit, ajunan Kiai Umar Faruq, ajunan Kiai Hashim Bahruddin, ajunan Kiai Haji Mustafa Abdul Bari, ajunan Kiai Haji Ikhlas, ajunan Kiai Haji Ahmad Rifai, ajunan Kiai Sofiyullah, kalaban ajunan Sayyidil Habib Umar Maulan Tawilah, kalaban setaja para habaib, setaja para masyayikh, sepangaporana dan kasimakun ajunan artinya tak bisa nyebut setong per setong. Ngerek doaki para kiai, para guru, para habaib, muka-muka iparing na lancong umur, iparing na sehat,
kaula ngalaban panjenengan sami paringna lanjang umur, paringna sehat, paringna sami takahajat dunya kantos akhirat. Allahumma ajunan kapalati sa campur salerana Bapak Faisal Akbar kalaban sedaya staf-staf pamong epon, panitia pelaksana pengajian umum peringatan Isra wa Mi'raj sekaligus haul para almarhumin langkong-langkong pujuk Zakaria kalaban arban muka-muka kaula kalaban panjenengan kenging barokana para masyayikh para pujuk-pujuk seholes saat mangken ben bisa nyambis ke Kanjeng Gusti Nabi Muhammad. Allahumma sadaya beletang ke hadir jamaah pengajian sore are mangken sesami mulya sekejap abdinator mator iki paling abid 80 menit sound system nikah nih penyaringan lebih-lebih sound control. Sound system sound control angka mungkin pegak guna tanggung jawab minta ke panitia deki itu agia moga-moga si Andi son masuk aswar ke ben son-sonah oku njek ngara malaikat bingung ting manggil mayu datang son mangkin malaikat kidam na ki ngosong asone ko iku tak repot ki ya tiki buru istana dan gula tak kerjat pola dipanggil dari larangan Pamekasan ngani kemun kita viral meleroti intar ke pasar mulai dan numpak sepeda Wahyudi lakar bener kita viral keng sengak cek pada beri janda asik Allah nikah istana ke Khalil Yasin seharus tormator cuma karena cepon munceng ampun lebih setahun keleresan pah salah jadwal tertulis 2000 petolekor akhirah pas ke Khalil nelpon dan gula kangkui hadir dek ke tempat Kak Dinto malam telepon sareng badan kaula ke Khalil cepon badai Pasuruan ternyata mau lanjut ke Probolinggo tak aktif nomor tuan rumah bi gula yarap mak pola bisa hadir dek Kak Dinto ternyata tak bisa juga jadwal cepon mangken badai lu gulu oning lu gulu panjenengan lu gulu nih kayak sumenep mone Madura panika kan daerah macam-macam mon dari Bengkalan beda daerah eka disaknya mana pau kecing dan ke Khalil Yasin pau kecing yang singkat biasa terus ke timur beda daerah dan gula robetal panika beda daerah nyaman lepele ontong beni erebudina mone rampenang beda daerah nyaman panapa nyaman poreh Iman Nabi Mekasan karena kota santri enten tak kata beda keng ontong beda selanya lagi ya daerah jaga daerah perupa nih beda nyaman ada daerah Tampojung sumenep nih kacen lecen pah lu kulu maren lecen pah kulu jadi ke Khalil nyampai yakin on sapora dek kajunan langkong-langkong panitia keng manter teka hajat tahun datang ini Engki sanajan bani ke Khalil sapora na engki ke dingaki teka sekecil bisa sallu ala Nabi Muhammad mangken nika isoting laku sareng panjenengan langsung olati duet gagal ke Haji Khalil Yasin dan Kiai Wahyudi Effendi duet gagal jangan lupa tonton di YouTube-nya Nurin Production si asyik itu si nomor 2 SN Channel jongok bimbian kapi mana biampun nonton jangan lupa like, subscribe, and comment ketika apa kabar agunan saya saja tanggi saya saja moga terus saya tanggi manabi panjenengan beda sesake moga pernah cepat sehat keluarga sesalingan moga-moga parina cepat baras ngecit mata ngecit itu jaring tadi tenai atas moga-moga panjenengan sekaleresan sake ekonomi nah malarat belencau diin moga-moga parina gempang bi Allah Allahumma moga-moga sareng pangeran borokan pujuk Zakaria sehadir saat mangkin mun keleresan andi otangi parina cepat kelar majar otangah
Aku ngagurudu amin ang membepotang. Banyak utang nga bola. Saya rasa tandi otang. Ustad andi otang. Kiai, iya otang. Ni mana bi kiai tak kira ngagungi otang. Kelebu. Pada bahkan benyaan ben masyarakat dah. Ya mun kelebun mangken sapora mun sampang. Mun korokeng penter andi titel SBD, S1, S2, S3, S tungtung tak kira tetih. Mun korokeng andi modal visi misi debun mak ke muslim. Harus tambahi si nomor telok kenapa? Pisi. Ting pisi harus pas otang. Mangkana muka-muka sandi otang ipadang cepat kelar majar otang. Allahumma. Mun keng letak kelar majar sema otang muka ipadang nalopa. Keng tak kira lebih bang mekar ka arwah. Tining Nabi seke ngai kaula kalaban panjenengan are samangken. Eke ngai peristiwa na Isra wa Mi'raj asmana Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi kelak sareng jam'iyah hadrah Nabi Muhammad kak dinto doa nama Nabi bulan Rajab sampai ke bulan Sya'ban istiqamah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Napa artena? Allahumma do pangeran barik muka-muka ma berkata ajunan lana dak kakaula sadaja fi Rajab tepak nang bulan Rajab fi Rajab pompong bulan Rajab wa Sya'ban ban bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan pada paaki abdina pangeran dak ka bulan Ramadan. Allahumma amin Allahumma. Tak namung bulan Ramadan mangken tapi bulan Ramadan sebekan datang Allahumma. Tak namung Ramadan bekan datang tapi Ramadan 100 tahun lagi Allahumma. Muka-muka sampai 200 tahun lagi Allahumma. Aku mun 200 tahun ku tak pah ngul-ngul kabi ya kana. Ki, ni kala nyaman son bani. Keng corak ciling lagi onde mapote mon onde mapote biasana tak kira ojen tanggi. Terta ojenah. Mun karo keng pengajian sajam lagi menterta ojen Allahumma. Ki tetandan onde mabekote biasa tak kira ojen mun karo setengah jam lagi. Mereka nih corak cokop aing pote tak kira beda bidang. Merajunan acara nakten kak dinto beda dua acara. Senomor seto acara rutinan engki kak dinto Isra wa Mi'raj. Nah apa Isra kak dinto tretan? Isra kak dinto bahasa Arab. Bahasa apa? Mayu panyaring bahasa apa? Isra bahasa apa? Lamba kaula kalaban panjenengan matura kak dinto banyak bahasa Arab se pada pak dek kamatura se pas pada di matura. Contoh dimin kak dinto mana bima masa emba masakona gula benempian mani emba gula benempian masakona mana bi bulan molot biasa namun beda pengajian ibri jenor ibri panapa panyaring ibri panapa jenor panika ternyata bahasa Arab debuna Kiai Hifni Mahfud pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo ternyata jenur kadin to bahasa Arab cepon. Nah apa jenur panika ja'ah nurun. Napa artena ja'ah ampon rabu nurun pasira cahaya artena mangken panika estona Kanjeng Nabi hadir. Meskipun ulama beda pendapat beda si ada buaki Kanjeng Nabi hadir biruhihi si ada buaki As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Kanjeng Nabi hadir rabuna kalaban ar-ronah serena ar-roh maka kakaula kalaban panjenengan tak pada persis dabun ke Miftahul Akhyar Rais Am NU kaula kalaban panjenengan kak dintomon hadir neng haul hadir dak ka haul pujuk Zakaria maka pujuk Zakaria kak dinto caepon cukan hadir tapi ar-ronah mangkana gula benempian pada kita orot mak ngejit padang persis padang bungkol dak ka almarhum pujuk Zakaria panika debun ke Miftahul Akhyar pada ben orang odi semate panika pada ben orang odi ngabes panapa si bedem gelas panika napa silem gelas panika kak napa
Selok. Napa ilmu gelas manika? Aing. Aing sebetulnya ide dengkak dinto isi selok. Almarhum pujuk Zakaria lepani kateretan padeng dek gula benempian seala kepona pamangkini padeng kapi dek karona. Nabi Muhammad pada hadir dia. Bahkan bani gula sing ngucap sampai beda ulama asmana kak dinto Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau adabu bitaskhisi dzatil Mustafa wa huwa hadirun bi ayyi maqamin fihi yudhkaru baldan. Kak dima tempat mana bi sebut kanjeng Gusti Nabi Muhammad akan dia gila anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatum. Nanti Nabi Muhammad kak dinto hadir nur cahaya Nabi Muhammad kak dinto rabu nak kalaben cahaya kalaben arona berdasar buah kucukan teretan pasera sadabu asmanah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau pendapat bahwa Nabi Muhammad mun disebut Nabi Muhammad mun ekengai sareng kaula kalaben panjenengan macaki solawat sareng kaula kalaben panjenengan maka hadir kak dinto kalaben jasad darem kalaben jasad pada ban gula benempian odi manika rabu na baldan lebih semak katempengki badan Nabi Muhammad cuma de gula benempian tak kira padang mak bisa karena tusan gula benempian apa tompo bener tusa dari TikTok tusa dari YouTube tusa dari capcut tusa dari dong sabarang mangken mani mangkana mon lambak pujuk Zakaria seta cak pujuk tuampang seta cak pujuk mapas sebut pujuk pola na busuk bula tojo alongku kangkui adikir mon mangken dulo sampang campur kan ngele mon dulo sampang pada kaumor ya bani pujuk teti putok mai cak putok busuk pula main TikTok. Engki Nabi Muhammad hadir kala benda satu cuma tak pada bada bukti nak ya bodoh lambak kan beda cerita kak dinto masyhur enalekan beda salah situ masyayikh Sidogiri asmana Ki Hasani Sidogiri beda pamausan marhaban retan mun mausan marhaban kan mancing biasa lagi ya Nabi salam alaika kan mancing keng beda kendak binian juk tojuk pakun sampai cur nguncur ngarai capu asam aurat daya mun binian wala cerita valen roh aduh anak binin siapa saya cerita daya di kana wala alengker roh ngadep kada bu ngadep kada aduh anak ngadep kada mata ku cerita valen deki sallu ala Nabi Muhammad kali itu hadir kala benda sada pernah terbukti dimin enalekan salah situ masyayikh Sidogiri si asmana Kiai Hasani Sidogiri mana bita kale begurun Ki Abdul Hamid Tabatah kento ki sempat guru mana bita kale kak dinto telepon enalekan beda pamausan marhaban beliau kak dinto alongku toju katibi alongku selain mancung kapi enalekan beda pamausan marhaban kak dinto lestari emaus maka pas beda semator kiai apa ki puru apa napa ajunan maalongku kak dinto jering selain ki puru mancing kapi panapa debun Ki Hasani dak mangko se manjengah jering ki puru Rasulullah hadir kala benja sada budak kan kok alongku ki Rasulullah iku ya keng nikah Ki Hasani tretan mun tepak ka Wahyudi ya iya dibudin nah aduh ya di mas sepah ngabasa langsung mun janda padeng langsung gak bisa tak bisa sepat dengan langsung mak bisa Ki Hasani sakak dinto wali selain wali tak pati kasokan kapese selain wali tak pati kasokan ka obang tak pada ben gula benempian mun gula benempian aku rek barin pada BLT
Ken sangat ngatos dari Pak Prabowo. Aku jadwal pukul sanga, pukul petok kantor kecamatan Purpo ada lah macet. Mak bisa capok BLT. Ngan gula ribarin Ustadz Zubairi intar kacompo. Abri pese aku ada gula mana lagi. Tak ampun toron kaping iculuaki. Kiasani tak kasokan mun kiasani. Mangkana Jepon sampai alumni dari saking terongatorna obeng alumni Sidogiri mana bisa kona Jepon. Sampai esoloso aki kalabang di bebenah esoloso aki Jepon. Napa saya kedebu sareng kihasani tuka kihasani kakabulan tuka. Siapa nyaba amplop tina recong esoloso aki di labang recong. Ada bu kabulan mator. Ano kak dito ki buru tamoy kak disa maksa nyaba di bebenah labang. Mana pada bun kihasani lacong labang ditutup bayi di baba melihat serap apa tamoy pakai maksa nabri pesek. Mun tapak gareng campur mun parlonya be kota amal tangki ini kaki hasani bisa ngelati langsung dek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi mangkana gula benempian hadir alhamdulillah nang majlis anyama Isra wa Mi'raj. Isra panikah kejadian sebeki ka Nabi Muhammad. Isra panikah artena ajalan malam yulang na pole. Isra artena mios malam. Mi'raj kak dintoh ongka yulang na pole. Isra mios malam, Mi'raj ongka manabi ng ayat subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi subhana maha suci Allah alladzi dzat asra semamiyus sema jalan malam bi'abdih kalaban kabulan Allah bani biruhihi tapi kalau berdesa Nabi Muhammad pamiyos dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ika di Masjidil Haram nang Mekah ika di Mekah nikah kalau bahasa rompen mata awat ruwat manter tak hajat depak ke Mekah ke Madinah kabeh terus depak ke Mekah ke Madinah andi pese beres panjenengan ya menurusan pese ini kekanan Panapa yang kita kasangka kadang urusan pesen ini dari pangeran korla andi kemauan insyaallah tak hajat kebi makanya ada pun kihamid tabetah manabi tero panjenengan lekas haji ke Mekah ke Madinah pakon pabanyak maca surah waqi'ah ko engki mun surah waqi'ah pakun tak gelem tak hajat pakon pabanyak maca surah al-hajj mun pakun tak gelem tak hajat maka perembagan bin binina larembag bin binina surah tanah langsung insyaallah tak hajat ke Mekah ke Madinah entan Quran di pengatero insyaallah langsung insyaallah contoh kan ribarin Mekasan kan kiridu dari Valen kan ring buki po ring soki bani ring soki entan Valen tak soki dak ada aku depak ke Jakarta pah juara 2 aku pah juara lomba DA7 da Akademi 1 7 Insya Allah ku tak apa miliaran bagi Bu Risma orang bucur teng Pontianak asli nah keng araka kebucur alake kebucur langsung ipa umroh Valen ben pasir nyaman ku tak tahu kapiro ben milai ku ya Allah keng muni Mekasan bunga ambian ring Mekasan gula ring sampang sake ateh sebelum Valen viral juara 2 Kak sebelum penentuan juara ku tak pas mulai dari bun bereen mature seput hakim Pak Kabupaten mon Bengkalan ibri ring sota nyaman andi KDI masuk Indonesia lakar nyaman suara sampang pate sebut langsung loncat ke Mekasan loncat de kesere nyaman de ke Valen aku ya ganteng je suaran Valen lakar juara 2 encan gule sampang tangguh sebut apa loncat ke Sumenep ibri Irwan aduh pangeran bah sampang dibudi sebut kia sampang juga penyanyi top juga punya penyanyi top
Siapakah dia? Dia Dulo Sampang. Baik beri nyanyian, pancan, 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 pancan. Ara pacan gula cek baik beri erani zer kan Sampang banyak. Bedetat Syafi'i Robert Lee, beda April. Cek le beri erani zer yang tepan ngetren kan lebur. Bila enggak ada cencina, ngucap akun aden tea. Jauh si kasihkan tak ada eten lah. Seporang lagi pak gejek ya. Jaring kentu hiburi serius cura ada tedung kapi. Pernah negenti kehau di lusa nyanyi tekani sekoni. Terus lagi. Lah para setengah jam ampun. Lanjut sampai sejam sanggup? Sanggup sejam? Mun umpama sampai duca. Ongguan duca sampai pokok lempak. Siap nunggu pokok lempak. Tunggu pokok lempan gula moli ya. Maaf repot. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus ini. Ketika kanjeng Nabi Isra dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kak di Masjidil Aqsa neng Palestina. Jaipun ulama orang setak percaya, orang setak iman bahwa Nabi Muhammad kak dintoi Isra nikah koma murtad kafir, murtad kafir. Karena jelas lagi neng dalam Al-Quran jelas ampun kak dinto ampun nas ayat saya jelas lagi bahwa Nabi Muhammad pamius dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Mun mi'raj Nabi Muhammad pamius dak ke atas langit sampai dak ke mustawa. Mun gula benempian tak iman nikah hukumah tu saraja tu saan benreng azina keng man terpercaya kapi Allahumma amin Allahumma. Mi'raj Nabi Muhammad pangka dari langit pertama sampai langit nomor petok, terus ongka dak ke Sidratil Muntaha sampai depak dak ke mustawa kak dinto tretan Nabi Muhammad pas ibri hadiah ibri kado pada ben panjenengan intar alako ke Malaysia ben bulan kan ibajar tadi panjenengan umpama intar ke Sampang terus intar alako bangunan panjenengan kan benar ibajar tadi alako ni karuat tak ruat Nabi Muhammad betul kak dintor ruat napa karuat nah rajina seda si Asmana Khadijah binti Khuwailid terus pamana seda si Asmana Abu Talib seda kapi Nabi Muhammad cek ruat medepa Islam dek kata te katremah justru bi orang kafir Quraisy sampat Nabi Muhammad sampai pagili deren kak dinto akili dek kapadana cepot ulama cek saking pakili katana maka tanah kak dinto gunung bekto kak dinto coba karena Nabi Muhammad kak dinto sabar maka Nabi Muhammad tak alaban sanadjan beda malaikat bekto kak dinto ademo ka Nabi Muhammad periksaan sareng kanjeng Nabi pasera panjenengan ajawab abdina malaikat Muhammad ana apa ngireng kak dinto mak pola ajunan kasokan orang selanya ada keajunan orang senyampat dek keajunan orang toib orang kafir setak terima dek keajunan sampat ajunan pakili derena ngireng gunung kak dinto sarang abdina kak dinto pajagan gunung ngireng manabi kasokan gunung kak dinto sampat agina dek kah di toib kak dinto panapa debun Nabi Muhammad la tak usah Allah arju min aslabihim mayyatawalla engkau ngarep mak pola poton kulakku iman itu mak pola poton kulakku Islam itu keng nikah Nabi Muhammad mun tepak ka Muhammad teng campur umpama pahetor kopi kancan pahkili dara pas bedek pajagan gunung baru ademo Muhammad kenapa gula pajagan gunung baru anapa senyampat panjenengan gela senor ko panjenengan semakili dara ngereng manabi kasokan sareng abdina gunung baru kak disa entor ko pagi kecolon selanya lah paling pian ngocak lanjut ngereng bani Nabi Muhammad karena ruwet Nabi Muhammad pas toro ibri kado panapa kado nah nomor situng solat Nabi Muhammad ibri telok yang mun tak jepok tinggal sebut lagi situng baik Nabi Muhammad ibri hadiah seanya masolat sesolat pertama ibri dak ke Nabi Muhammad pertama kali seket wak roh lah mulai de emar kana de emak ayah
Intara kami. Cak bidabit ya Allah. Aduh lah. Jering lawang naong ki bosan. Awak binian wak la bentung tung sahur re tong kapiro. Lapar panjenengan Bu? Lapar? Pada lapar lah. Gula kita ngakan. Ki buru acara istirahat tangku keng pada ternyata ya Allah ku tak majalan aing barokah keng mantero lia barokah kabeh ya Allah macek lah barang mun gulen tentan apa mak kita ken mun yun jengkole jeng ki gula tak abadi ya terus iki ibri hadiah si nomor situng salat Nabi Muhammad perintah salat seket bektoh cuma karena umat tak mampu akhirnya anigo naber akhirnya apa epateti lema artinya Nabi Muhammad ibri diskon karena tahun baru diskon sama apa 90% akhirnya apa teti lema bektoh wanapaan duhur asar maurib isya subuh wanapaan yulang na boleh napaan pada ben ngajarkan atika terus lagi jadi sholat perintah ke Nabi Muhammad wajibah tidak ke Nabi Muhammad kalau ben umat Nabi Muhammad perintah kan kui apa sah tak langsung itu ke Nabi Allah ki melalui malaikat Jibril coba mana bibab sholat Nabi Muhammad kak dinto itikane langsung teretan artinya gula benempian kor jaga je bab sholat kor sengak sholat je tinggal lagi sholat sengak apa istiqamah sanadjan gula ben pian rejetu samangken ki lebur ala ko maksiat samangken andi arpen kangku tadi orang bagus di budina Allahumma qora salat gula ben panjenengan janji sareng Allah sanadjan ki lebur tusah di budina bekal husnul khatimah Allahumma kan apal kapi mana bina kana santre manapa janjin Allah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar saung kuna salat panikah bisa nyegah bisa langlang bisa dadi rem kaangkuy gula ben panjenengan seraja maksiat seraja tusah bisa dadi rem di budina bekal dadi orang bagus barokana so mak corak lawojen kana derem maria walakin te sarang ya Tesa ya Allah menujan mayu pah bareng mulai akada gulari berin 10 hari tepung kor ngisi acara nang daerah Senduro Lumajang jadi ibak toka dinto singunceng ampon setahun oning acara kuta mulai dari kulak ku ojon sampai banjir tidak pada kadisa malam pah nangis keten gula kiai nyun sapora kiai manabi kasokan ajunan mak pola berdoa sama ambu ojen kiai engki kan mon imatura baneka terkenal kareng jabat timanti kapi karena pada bujuk tuampar pada Syekhona Khalil engki can gula nama kentek sekali ngereng badan ka malamalan dari ki amdu wasahol tumangan panapa kiai baca bareng ngereng bila gula pidato marana becah kan bacangku maca ayat kursi 11 kalian jemaah anak kapi bocah husuk kapi bigule kabala 10 menit taki daki tunggu ki insyaallah ojen di kambu ternyata tunggu 10 menit taki pah karo datang kuluduk benangin entan gula paham bujang kita ijazah kia aku pah kuluduk ongku nah melanjut lagi lanjut perembagan gula ban panjenengan pekan tadi orang pecra bek ya Allah lau janungku ada ngereng sambil maca sholawat sambil ojan sambil pak patepak longgun panjenengan sambil pak patepak sambil maca sholawat sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi ngereng sampai pak bener langkina ya Rasul ya Habib
sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam asyraqal minhul buduru mithla hus qattu ya wajah sururi sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi pon lam bua chen alhamdulillah pada si manti mun dai ya longku boleh alhamdulillah wa pada si kempena an je boleh bu mun boleh doa kita man terlaki nabi ni boleh ong gua nengki longku boleh longku aduh chen boleh ya pada dai ya mun tak pada tak karatun mun dire kana duh dalam meremoli na berlanjut dah nyereng tikan sambil channel cereng lakari luang biaya teretan Nabi Muhammad kak ninto ibri hadiah si anyawa salat artena gula benempian sanajan mangken ki lebur maksiat kor asolat dibudi na bekal teti orang dibudi na bekal teti orang sebagus istiqamah angku ibadah Allahumma amin Allahumma karena apa Nabi Muhammad etoro salat mangkana belembek pani ke beda bajingan neng Jawa Tengah pani bajingan raja nyaman berandal lo kajaya cek nyaman berandal kan bajingan bani ustad cuma dibudi Nabi Allah paling husnul khatimah bani koroking husnul khatimah pah teti waliullah termasuk aulia utis'ah teti mak wali songo paserah sunan kalijogo mak bisa teti wali karena cepon inalekana teti bajingan tak pernah ni kelaki solat selemak bektoh saing ke beliau kak dinto anyanyi abri tembang manapa tembang nah ler iler tandure usumiler ta ijo royo ta senggu temanten anyar bocah angon penik no blimbing kui lunyu penik no kanggom basuh dodo tiro napa artena pada tak tahu ki ya nika bahasa Jawa ler iler hi bagian orang sewa tua sepo mayu abajang kapi ler iler hi bagian orang sebedik mayu abajang kapi mun abajang papa deben mantan anyar dek remah mantan anyar tek temu cetak cek bede tek temu cetak cek bede temur bener tangki puk engki kuah cek orang la tua ki ingat ke mantan anyar lah mayu mun abajang papa deben mantan anyar artena pasadar aba cek ngadep Allah mun gula benempian cek orang ngadep kabara inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ku ta ilim atina inna kawasaki wa susuki kuah wa yamaha kana kata ni katangki ini kabeni hosok tretan mauntong beda salah situng ulama asmana al imam Ibnu Katsir nyebutaken ing dalam kitab tafsir Ibnu Katsir semaksud khusyuk gula ben panjenengan abajang panika manabi asolat tepak dek bekto naik wa asolat duhur tepak bekto duhur asolat asar tepak bekto asar asolat maurib tepak bekto maurib asolat isya tepak bekto isya asolat subuh tepak bekto subuh benih katanya nyanyian lembek kak disa duhur kerepotan asar perjalanan maurib kecapean isya ketiduran subuh kesiangan itu ketomanan itu patah bejeng sakande mula tak bejeng sakande karena ekolopai teti panitia pelaksana pah teti bu gedung pengajian pah ekolopai duhur sampai eke ngai subuh deki
maren arako rapah tatedung pahenga subuh ya lah engkau tak bejeng ternyata mulai dari duhur langsung empian audu pah gente pada ben andi otang sabe jerih apa jeng subuh ada pejang subuh ada salatul waqti ada salat sandi bekto baru pahau besi lain. Contoh usolli fardhu dhuhri qada'an lillahi ta'ala, usolli fardhu asri qada'an lillahi ta'ala, usolli fardhu maghribi qada'an lillahi ta'ala, usolli fardhu isya'i qada'an lillahi ta'ala. Keng je pas itu paherenteng. Usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi rentengan lillahi ta'ala. Paling di malaikat kocak iya cong ngucak rentengan cong porque labila mati bingko kulak ku rentengan dia. Nanti mun asolat patepak dek ka bekto. Mun bisa tepak awal bak panyaring tepak awal bak bekto mun duhur awal bekto du. Mun asar awal bekto mun maurib asal waktu mau. Mun isya bekto mun sabbu bekto sob. Nika ikoca khusyuk. Mun sabbu pokol peto bani khusyuk ngosok. Bener. Bocah angon penik no blimbing kue mon andi nak kana kene umur 7 tahun mayu ajari abajang ngakat tani kene ajari salat umur 4 tahun kok teman jeneng 7 tahun ajari salat mon umur 10 tahun tak salat tobe mon lakin panjenengan ampun umur 47 tahun tak salat pada remah nganti lagi aing tinggu subuh pangalkan pada remah buk seram mah aku anak seram mai mana ya lah ada iya mun reng bini ternyata pah seram malakin nah ngatu naki kopi bu do nih kamu reng bini reng laki tani ngandi kesalahan sakoni pah seram mai kuah bulan di tatang keri berin mate laki ya Allah ku tabah nangis tepatiannya ada nih kiai ya Allah makna mati ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun pas derem mangko ya derem iku wah de mangko beni de matang laki si mate bener tangki aduh mun reng laki Nabi Muhammad kasetan Sayyidah Khadijah tahunan tak keluarga mun reng bini kita mari iddah deng kadang lalaki boleh entan mun reng bini kanto tangki alhamdulillah cek reng kus bagus kapi mun reng laki kanto mate binin kan tak abini boleh tangki cek reng tak mate abini boleh kok boleh nggak pak kano kadu popon ramausul loraga dinto asmana Raizuddin Fawrok Alawi kompo yaki Alawi Muhammad araji dua bi gula motor kiai ajunan araji dua damai sebini papolong ki papolong nah apa malaman na ajunan sobung malamalan lain kecuali aja ge salat tepak neng bekto nah asolat gula ngotiaki sebulan dan gula bini apole ternyata tak bisa sampai putak gula semikir Sami serang ngajunan insyaallah tak bisa kira. Sallu ala Nabi Muhammad. Mayo nanti nak ni acari apa jang asari naik pelimping. Mapas pelimping. Ternyata situng buah selemak pucon kana mung pelimping. Mun kates bisa 4 bisa lemak bisa 6. Mun pelimping pas teh lemak pengumuman mun panjenengan mangki pelimping. Pucon lebih dari lemak atau berkurang dari lemak nika bisa ke bayi jimat. Bagian laki andi ini na cerempe bisa ke cimat nih kakak bisa nyari pelimping selebih dari lemak pucon lah peto atau benem teraki ke sini beres insyaallah ki beres maki abini boleh tentang kirim ya korja apa temu mau temu gawat jaga positif Oke, otak panjenengan umpama panjenengan binin lah tade napa lagi kirja kerokeng salah paham beda orang nelpon nang hati na lima kali orang cek parlon na te yang kak reng omben anya medewi omben aduh si keriduk si bini kak dewi reng omben dim maka mak pah nelpon lima kali reka mulai gila mulai kulak kak te yang kak mak dewi reng omben kak dewi re siapa kak engkau ki korang apa kabe engkak jaring engkau tak minta PC benar kak belencerang korang engkau na tak kikir kak korang apa engkau kak itu wah kikir tepatian marah kak tenang kok tenang beda saya kata nikah
Mun beda orang bini mintaan telak ke selake pengumuman tak kira bekal ngiding baun swarga. Mun beda orang seta jempetan atau bun mak kemandik tersawi. Orang seta jempetan ada ke selake senyake selake kikir ke selake tepatian wa ada modlero polane kikiri. Maka Cina na etaje bi malaikat sampai 30 meter lebih etaje bahkan raka keng manter selamat dekapi. Aduh cakro keng Dewi nelpon setepatian si kikir bi selake sapa le engko tandi kanca Dewi le are reng umpen le tang kanca tak mari selake abenta makan ka bini jareng andi bini ka sapa ka Dewi ka pas selake asompa billahi are bini Dewi le are tang kanca reng umpen le are Dewi kuang. Dawi, beli saja Dawi ya. Kamu mah Dawi. Waduh, koro si kikiri bini nak Dawi pun dah ya. Oke. Mon beda si kikiri anak kata nih kereng bini kak. Empon nyari kipilimping selebih dari lemak pucona koncone. Insyaallah beres insyaallah. Mun tak beres kati pun apa kiai? Empon nyari wabuan si bekali. Kates mata pada. Ota bepawa mata mun si bini tepan kikir paun cepaki kecolot. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Si nomor 2 Nabi Muhammad. Ayo mari ni beri apa saya engak pon apa saya kebentagu lah. Mungkin pola pas beda si cekak tekani sekoni. Si nomor 2 Nabi Muhammad kak dinto oleh ngusangu 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Beda si apel 2 surah Al-Baqarah. La yukallifullah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ibri apa saya seket. Ayo, apa jenengan? Mana bi kiai pak guna apa cari kota din? Enten jangki. Santre. Beda saya apa? Ibri apa saya seket. Ada. Maju kana. Maju. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Beda. Ada. Jami hatro. Ngereng. Moh. Ada terobes seket lakin sapar kana. Tersalah. Kanto kumik. Maju. Tersalah pese seket takoso. Kanto maju. Alhamdulillah. La nufarriqu baina Lulu kan mangken di memang. Mace kaburu maki teropes se. Paseras man panjenengan. Lahri. Kita nahri ya dari ada. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك وإليك المصير. Salah. Ayo, saya bener yang buat nebri apa saya satos. Cek koros. Saya. Ngereng. Peseras pada junan. Muhammad Rasul. Abu jok reng kiai. Ngereng tat Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Ada rogi satos. Mpian agenda buk. Aduh, binin atat Rasul. Sakopa ni kata Rasul. Punten tak sokan. Punten tak sokan saweran.
Terbarokah. Allah. Beri panitia apa beri gula? Iya medin panitia. Bagi selain lagi. Olah beda bektok. Dah melanjut. Beri panitia di gula luang satos. Dah bagi kemarin boleh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nanti nikah. Saya bagi Nabi Muhammad. Kenapa? Eka bagi bi Allah dan Nabi Muhammad. Nah apa hikmahnya? Nabi tebun kanjeng Nabi. Mangqara'ah bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin. Kenapa janjinya? Kafatahu. Orang semaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah maka epa cokop kapi bi Allah. Rezekina epa cokop, kalakon epa gampang, kencerna epa cokop. Kama qala ulama orang semaca nikah maka cepon inalekana mate ku laku pas ibri pajaga ibri patwal. Oning patwal panjenengan. Pada ben fanden diberikan fatwal dari Sorbojo. Patwal. Ada maki patwal tak bisa, pakun macet mulai dari Suramadu. Bahkan orang Sampang sampai beda seki beban infus. Tajeling fanden. Ada tak kapatwalan. Ku laku gula benempian bekal patwal mun maca nikah. Mangkana sareng kiai-kiai pas baca ting tahlilan sanajan mangken beda saya komentar beda saya acara macoran taun lebit abid mon ngimami mon tadi pemimpin tahlilan enten baca nikah mon bisa bagi kasih apal tahlilan mereka bagi kasih apal bagi keke mausul keke Mustafa bagi mon tak apal ada mangada nengeneng geluk akada gula tak apal tahlil dibudin bi gula diberin pernah tahlil pah tepak tak apal jaring api tak tahlil pah maca ni kagula kecak sekali maca sholawat nariyah sampai setengah jam iya kan tada kalan ustaz engkau ustaz dan antul mawi wakun Allahumma sholli sholatan kamilatan lebih dari 10 pah depak ke Kalimantan Selatan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Nanti Nabi Muhammad oleh 2 surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Nomor 3 Nabi Muhammad oleh janji dari Allah Muhammad bi sengkok esapor akap pitu sana umat panjenengan Muhammad hormatin tak mate kaper manter gula panjenengan kerjekena husnul khatimah Allahumma yulang na boleh kaula dalam panjenengan janji ampun ka Nabi gula panjenengan sareng Allah Muhammad bi sengko umat ke esapora kapitu sana kortak mate kaper menteri katerema Allahumma dalam menika lanjut perambagan lah saja mampun lah saja orang seket seengak kagula ki buru telok seengak situng bayi beda seket leon Nabi Muhammad 2 bayi inalekana bagi santre situng 2 pada situng leon Nabi Muhammad telok inalekan Isra wa Mi'raj beda telok mayu sebut situng bayi kantong alhamdulillah tinggal pola lagari acenci saya kata lagu lagi ayo oke sallu ala Nabi Muhammad pasera asmana Ahmad Noval dari kamah dari kanton can siapa sih dari Roma deki papa debat MC kas pagule ko ca dari larangan Noval nah panleo dan Nabi Muhammad setelok inalekan Wala dewa waktu 2 saya sebut juga mayu mulai pal kah 2 surah Al-Baqarah ayat terakhir nomor 3 ya apal kah tarap pas sekepal bulan cek kena cek tiba awan Allah kakek pal pon cokop ini cokop bungku lanjut dongku okay. sekejap karena nikah haul ngabala Abu Lais As-Samarqandi ada bu bahwa solat sekelaksanaan sareng gula benempian depak kah dikubur sanajan teh khusus depak kah dikubur karena nikah pada behol haul kak dinto tretan kan artinya setahun jadi gula benempian mabede setiap tahun nikah kocak haul jadi panjenengan bu ku laku mau ditanya aki intara kamah intara kahaul kuah
Bani khon ni ka artena cokah, mun haul artena setahun, yulang na pole. Haul artena setahun. Torot mak ngecit cere ngete tade. Khon artena cokah. Mpian tahun datang mau ditanya lagi, intara kamma pun, intara kahaul kuah, kayak ngasih ikat gendung, tak kok bau, ngiba beras ya kan harga 10.000, beda beras harga 10.000, ya beda, sebanyak kapang, ngiba kaholan, tapi haul panikah setahun artinya, tapi pun tahun mah beda, mun setahun mun 2 tahun sekalian, mungkin haul lagi ini pola, berarti pun tahun nih pak beda nih kahaul, kenapa? Arab pernah tangkui gulaban panjenengan oleh barokah dari pujuk Zakaria. Allahumma amin Allahumma. Terakhir mangken kan bulan Rejab tangki. Encan siapa bulan Sya'ban? Bulan Rejab panik katelok huruf nomor situng ra dabuna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani artena kak dinto dari ra ni karahmat ko. Rahmat Allah ibaki dak gulaban pian saya seodi langkong-langkong semateh tepak bulan Rejab. Nomor 2 jim, napa jim? Nika judullah Allah bani kecek lamba ni nalekana bulan Rejab. Saya malarat panjenengan malarat ekonomi bulan Rejab bani ka tahapai panjenengan. Nomor 3 kaula kalaban panjenengan oneng huruf dari bulan Rejab bani ka nomor 3 ba. Manapa ba? Birrullah pangeran kak dinto cek belasa pangeran kak dinto cek pela kena gula benempian lebih-lebih bulan Rejab. Makanya bulan Rejab beda malam-malam nang Jumat terakhir Jumat datang nih Jumat nakku insyaallah empian ni kana Jumat kapit lagi kan saya Jumat inalekan nah beda pamausan khutbah deki biasan imam kan baca khutbah sebelum imam kak dinto baca khutbah kedua kan ki alongku marin baca khutbah pertama ki alongku lekak disa pakon camacan apa cabe canah solawat si ijazah kak dinto Syekh Abdul Hamid Kudus dalam kitab Kanzun Najwa Surur orang sing ngamalaki panika cepon tak bekal korang rezeki nah julang napole orang sing ngamalaki Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah inalekana khutbah kak dinto ibacah maka cepon kak dinto mun ibacah telopolo lemak kaleh ekonomi rezeki tak kira bekal korang dalam setahun napa bacana Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasul maju gantian Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah baca telopolo lemak baca telopolo lemak kali inalekana khutbah gak disa anu tepat dibaca mun selake maca ke masjid mun tak ke masjid beri rok binin ro baca ro mana bagian bini an perengak kidaki speaker neng compok ngala wudu kan du seta head seta min mun selake ngucap min bani min dua min ceret dadi panjenengan baca inalekana imam kak disa maca khutbah baca pimpian dari membacaan Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah dalam atina impian ngucap pajiru ya Allah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah pajiru ya Allah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah pajiru ya Allah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah ya nika malam-malam amalaki Jumat laku bani kaman terbisa istiqomah ngamalaki kapi Allahumma keng malam-malam terakhir nika bahagia kampian isang wagi lagi tak harus bulan Rejab pun bisa amal lagi benar napa malam-malam gantian lagi Bismillahirrahmanirrahim Abu mak curhat tak yakin Bismillahirrahmanirrahim alaqah muntalak kok siapa saya beri PC aja nih beni anan Prabowo tak ada dari melanjut enggak aja iya dah sajam demikian yang dapat saya sampaikan jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi apa gula numpang mandi ka propo jaring gula andi aeng Roma empiana gila mantar tadi gila ibadah bada kena ibadah kiai ibadah bada kena ibadah panika kengce je kaje kena senyum cepon ilmu psikologi orang sakila orang dari 15 kali yulang napole orang sakila orang dari 15 kali makanya teti penyakit ya kuah teti empian mon orang 15 kali akila dalam sehari sama malam dan ini teti penyakit makanya empian bu
menatokar bendakin akhirnya iya akan kubawa senyummu pergi dan akan kutinggalkan jejakku di sini. Ubur-ubur ikan lele mun lebur munceng boleh. Cakap dinto pamator sapora saja ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.